Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hurmatly görärman, süýükli bir tugan. Qayradan ele sahabalar ömür bayanatdy sabagymyzdyn giň kulamysy. Bu jolu biz süýleýi turgan sahaba Abdullah ibn Mas'ud. Bul sahaba Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'den giň kele Kur'an'dı algaçkı jolu jariya okugan birinci sahaba. Andyktan bul sahaba jönünde Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an'dı jaňy düşkönünдөй kılıp okugusy gelse, anda al Abdullah ibn Mas'ud'un okugan kıraatynday kılıp okusun degen. Abdullah ibn Mas'ud balagat yaşına jaňy jetken uçuru. Mekkedegi Qurayş kafirlerinin jetekçisi Uqbat ibn Abi Mu'ayt'in koyun qaytarıp Mekke koktu kolot jılgalarında gün ötkörüp adamlardan oboçolanyp jaşaýdylar. Adamlar anı İbnu Ummi Abd dep lakap atı menen çakırışçu. Al degeni kuldun apasının balası dep tömönde düşüp. Abirok özünün atı Abdullah, atasının atı Mas'ud. Bul jaş jigit Paýgambarymyz sallallahu aleyhi ve sellem'din kabarın okçu birok janına barıp majlisine katışa alçu emes. Antkene bir çeti jaşının giçineliginen bolsa, ekincisi al jaşagan aymak Mekke'den biraz ıraq bolgonuna baýlanışdy. Dağı biri anın gündögi adatı taň erte Uqbanyň koýlaryny aýdap çygyp ketip, güýgüm girgende gana öz üýüne qaytyp gelçü. Kolunun boşa bolgondygy uşundan da ulam ele. Bir güne al Mekke kolottorunda koy jaýyp jürüp, alystan iki garandyn gele jatkanyn gördü. Jakындap gelgende alardyn çarçap çalykkany, erinlerinin kurgap kalgandygyndan katu suusagandygyn dana bilip aňdady. Iki garan anın tak maňdaýyna gelip salam berişdi da, o jaş jigit munawul qaytarıp jürgen jaýitdagy koýlaryňdan süttü birösün saap, suusunduňyzdy kandyryp, soğuza kalsaň bolady işte. Jaş jigit ante albaým. Antkeni koy meniki emes da, almaga amanat dedi. Birok eki kişi anın bergen joğuna taptakır terikpesden teskirinçe alardın jüreginde negedir süýünüç uğurlarında jılmayı payda olup algan jogaplarına ırazı bolgondoy gana tür görsetişdi. Ekönün biri Ali Qoçqor sekirbegen jaş toktunu görsetsöň dedi. Anan al jigit janında turgan arıgırak jaş toktunu görsetdi. Al kişi berekeli kişi darowarda sol golu menen toktunu karmap, oň golu menen anın jelinin akırın sılap Allah'tın atı menen Bismillahirrahmanirrahim dep qayra sılay berdi. Taň kalgan jaş jigit öz içinde kanti bile Qoçqor sekirbegen koydun jeline süt bolsun, bolboýt da munday, kanti bile usul bolsun dep içindeki sözün tügetelek köz aldında al berekeli kişi kolu menen sılagan toktunun jeline süt tolup batmak tursun jelinden tamçılap iyip da jiberdi. Janındağı dosu daroli ornan ırgıp durup köbökçe köňdöýçe taştı taap gelip tazalap anan anı toltura saap birinci berekeli kişi andan keyin sağanı insan içti, anan maga berdi. Okmuş damdı süt eken. Mınday süttü murda içip körbögem. Tağırağı mınday süttün dalayın içkem, birok mınday damdı süttü içilekmin dep eskiret bol jigit. Anan suusunduklarını kandırıp bütkönden keyin berekeli kişi janağı toktun janına geldi dağı qaytkın murdağı abalyňa
қайтқын деп сөйлегенден кейін тоқтының сүт ташып тамшылап тұрған желіне улам кечінеріп тамчы сүт қалбағандай болып қайра мұрда қабанына келіп қалды. Мен ошондо баяғы берекелі кишиге жанағы айтқан сөзіңізді мага да үйретсеңіз десем, ал мага жылмайып деп, сен өзі үйрене тұрған инсансың деп мені таптап қойды. Абдуллах ибн Мас'удтун ислам диніне болған көз қарашындағы биринчи окуясы ушул эле. Биз жанатан бери сөз кылып жаткан берекелүү киши ал Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз өзү, ал эми жанындагы шериги ал Хазрат Абу Бакр Сиддик радиаллаху таала анху өзү эле. Бул эки инсан тагыраагы пайгамбар менен Хазрат Абу Бакр Мекке мушриктеринин запкысынан качышып Мадина Мунавварага хижрат кылып көчүп чыккандагы көрүнүш эле. Ошентип жаш Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбызга жана Хазрат Абу Бакрга болгон жакшы көрүү сезимин жана кусалык сагынычын жүрөгүнө жашырган боюнча алар менен коштошуп кой жайытында кала берди. Көп өтпөй Абдуллах ибн Мас'уд исламга кирди. Пайгамбардын жанына келип өзүн бир отоло пайгамбарга кызматкер болууга сунуштады. Пайгамбар да анын мейли кызматкер болсоң бол деп аны кабыл алды. Ошол күндөн баштап Абдуллах ибн Мас'уд кой кайтаруу, койчумандыктан жер бетиндеги эң мыкты инсандын кызматкери болуп дайындалып калды. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көлөкөлөш инсан болду. Үй ичинде да, сыртында, үйүндө да, сапарда шерик болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир аз уктай кетсе ойготкон, жуунса жашырып, бекитип тосуп турган, чыгууну кааласа бут кийимин кийгизген, үйгө кирейин десе бут кийимин чечип, бүт бардык кызматын аткарып, керек болсо дара сындырайын десе таягын, тишим жубайын десе мисвагын алып кызмат кылды. Аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага каалаган учуруңда менин үйүмө кире бер деп уруксат берди. Жада калса сахабалардын арасында ал пайгамбардын сырын мыкты билген инсан деген наам менен да таанымал болуп кетти. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө тарбияланып, пайгамбардын мүнөзү менен мүнөздөндү. Жада калса адамдар ал жөнүндө мүнөз жаатынан, сүйлөө жаатынан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң жакын жана окшош инсан деп да атап жиберишти. Абдуллах ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам медресесинен таалим алды. Кур'анды сахабалардын эң мыкты аваз менен окуган инсан эле. Анын маанилерин жетик түшүнгөн, Алланын шариятын, өкүмүн мыкты билип жеткирген инсан болуп чыга келди. Буга далил катары муну сөздү улап айтай кетейин. Хазрат Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху Арафат тоосунда турганда бир киши келип, мен сизге бир маселе менен Ирактын Кофа шаарынан келдим. Ошол жердин жетекчисимин. Артыма Куранды жат билген бир инсанды таштап келдим дегенде, Хазрат Умар ушунчалык ачуусу келди дейсиз, ким экен ал Куранды жат билген инсан деп ачууланып кетти. Ал ачууланганы негедир өзүнүн терисине батпай кеткенсиди. Жанагы сүйлөп турган киши Абдуллах ибн Мас'уд да дегенден кийин Умар ачуусун дароо басып, мурдагы калыбына келип, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, бул жер бетинде Абдуллах ибн Мас'уддай Куранды жат билген инсан жок деп кайра тамшана, суктана, канаат кылгандай болуп жооп берип койду. Анан Хазрат Умар ал кишиге сөзүн улап, анын Куранды мыкты билгендиги жөнүндө керек болсо мен сага башымда болуп өткөн бир окуяны да айтып берем. Пайгамбар Хазрат Абу Бакрдын үйүндө мусулмандардын иши келечеги үчүн сүйлөшүп отурушкан эле. Мен да алардын жанында элем. Качан гана кеңешме бүткөндөн кийин биз үйдөн чыгып мечит аралап өтүп баратсак, мечиттин ичинде бир инсандын намаз окуп атканын байкадык. Бирок анын ким экендигин караңгы болгондугунан үстү ажыратып биле алган жокпуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акырын жанына барып токтоду дагы бизге карап туруп, ким Куранды жаңы түшкөнүндөй кылып окугусу келсе, анда
Abdullah ibn Mas'ud'un qaratına qılıp okusun dedi. Görse al Abdullah ibn Mas'ud eken. Al qaçan namazın okup bütüp dua qılıp iki kolun kötörgöndө Peygamber alasıraqta turup sel tu'ta sura dağı sura surana ver sağa berilip atat. Allah berip atat. Surap qal uşundayda dağı suran surayı ver sağa berilip atat dep qoştop turdu. Hazret Omar aytat. Oşonda akırın urdanıp Abu Bakır'dı tiktep anan Abdullah bin Mas'ud'a alastan urdanıp tiktep buyursa taң atsa ertemenen Abdullah bin Mas'ud'a barıp Peygamber sen jönünde mıqtı söz söyledi. Senin kılgan duana amin de Peygamber qoştop turdu dep jakşı sözleri jönünde sүйünçüleymin dep ertemenen barsam aldında Hazret Abu Bakır turuptur. Al ne vaq barıp tünkü okuylarını bardığını kavarlap sүйünçülüp aytıp koyuptur. Allah'ın atımına nantiçip aytam. Jakşı işti jetkürüydü. Men Hazret Abu Bakır'dan hiç kaçan ozalbadım deyip Hazret Ömer. Abdullah bin Mas'ud çınını aytqanda al jetik alim antkana ağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özünün duası ötken. Al jönünde özü mintip aytat. Allah'ın atı menen antiçip aytam. Allah'ın kitabındagi qaysıl ayat kaçan qayerde kimge emne sebepten tüşköndörünün barın bilem. Egerde menden de bölük bürü bilim dürög ekenin uğup bilip bayqap ele qala turgan bolsam töm basıp barıp anın özüm basıp bara turgan jerdere jaşay turgan bolsa barıp talim alganга dayarmın degen sözü dalil. Abdullah bin Mas'ud aytkan sözünde çekten çıkıp özünü maqtap жатқан jeri жоқ. Buga Hazret Ömer Hattab radhiyallahu anhu'nun bir kerben menen jolugup süйлөшкөндөгү uşul sözü özü dalil. Qarаңgı tün bir gün Hazret Ömer öz cemaati menen kele jatıp mаңдайында dagı bir cemaatin kele jatkanын bayqaştı. Hazret Ömer janındağı kaççısına kimler bular? Sora dedi. Kaççısı kim bul? Qoğum. Ağa artkı qoğumdan arasın Abdullah ibn Mas'ud qayaqtan kele jatasыңар degen surosuna minel fejjil amiq tereң öröndön kele jatabız dedi. Umar aytçı qayaqa baratışat eken. Suraçı qayaqa baratışat eken dediler. Qoğumdan arasındağı Abdullah ibn Mas'ud el-beytel atiq momun musulmandardın denesin tozokton boşotuğa sebepçi bolgon üyge baratabız, Ka'baga baratabız dedi. Umar daro anın berip atkan joobun bayqap turup bulardın arasında alımı var, öte ilimdüsü var. Dagı sura dedi. Qaysıl Kur'an en ulu, je Kur'anda qaysıl ayat en ulu ayat degende Abdullah bin Mas'ud Allahu la ilaha illa huvel hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun ve la nawm dep tügetti. Anda qaysıl ayat en ökümdü ayat dedi. Al mintip jogap berdi. Estağfirullah. İnna Allah ya'muru bil adl vel ihsan ve ita'i zil qurba. Sadaqallahul azim. Manisi Allah Teala adilettүүлükö, çeberçilike jana jakyn tugan ulukların hukugun berүүnü jana tölöөнü buyuruyt dep tügetti. Anda keyin Hazret Ömer qaysıl Kur'andağı qaysıl ayat bardyk manini kamtyp algan. Abdullah ibn Mas'ud فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sadaqallahul azim. Kim kımınday atomçoluk jamanlık kılsa anın azabında köret, kim atomçoluk jakşılık kılsa anın rahatında köret degen ayat bar dep jogap berdi. Hazret Ömer oşondo qaysıl ayat adamды korkunçqa bölöp koyot, adamdın jürögün titretip korkutup koyot dedi. Oşonda Abdullah ibn Mas'ud Estağfirullah. Leysa bi amaniyikum ve la amaniye ehlil kitab men ya'mal su'an yujza bih ve la yecid lehu min dunillahi veliyyen ve la nasira. Sadaqallahul azim. Silerdin başqal qalap, ümit qılıp qiyaldanğanıňar menen emes. Kitap eýlerinin başqal qalap qiyaldanğanlarından emes. Alardan silerdin qiyalıňardan göz garandy emes dep atgana. Kimde kim kımınday jamandyk kılsa söz türdü jazalanat jana azaptalat. Allah'tın aldında hiç kim kıyamatta jardamçı da
arachıda bola albayt dedi. Omar aytçı anda жооп берчи, qaysil Qur'andağı qaysil ayet en ümitli jandandırgan ayet dedi. Abdullah bin Mas'ud estağfirullah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم degan ayet okudu. Bul degeni aytqan ey Muhammed, ey menin kuldarım dedi Allah. Ey menin kuldarım. Özlerine özlere jamanlık kılgan, zulümlük kılgan kuldarım. Allah'ın meriminen ümitüňördi üzbögüle. Kançalık günü iş jasasaň da Allah'a kol goşurup toba kılsaň albatta keçiret. Antkene Allah günölerin barın keçirүүçü. Al keçirimdi de arı ırayımdı dep жооп berdi. Oşunda Hazrat Ömer ün kılıp araňarda Abdullah ibn Mas'ud jok emespi dedi. Abdullah ibn Mas'ud Hudaýa şükür oşol men barman dedi. Karagala. Kanday suraw berseň oşoga jaraşa жооп alat elen Abdullah ibn Mas'uddan. Abdullah ibn Mas'ud bul Kur'an jattagan qari, alim, ibadatçıl, taqwa insanle bolup tim bolbostan al çynygy, al güreşçül, aýbay, er jürek, taymanbas, batyr ele. Buga giyin okuyabız dalil bolsun. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalary Mekke'de çoğulup oturuşkan ele. Al uçurda sahabalar ötü alsız jana sany da az ele. Abdullah ibn Mas'ud mınday dedi. Allah'ın atı menen ant içip aytam. Men hazır Kabanın içine girem dağı Qurayşqa Allah'ın sözü bolğon Kur'andy jariya okup uguzup jetkir alam dedi. Abdullah ibn Mas'ud'tu janındagılar koy sen barba ankene seni sağa araçı bol oturgan toğan ruğun jok dep büt bardygy jabalaqtap qaytarsa da bolbodu. Allah meni korgoydu. Allah meni saqtap qalat dedi dağı Kabanın janına gelip durup biyik önümenen Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman allamel Qur'an halaqal insan allamahul bayan dep okup kirdi. Bul ündü uqqan Qurayş kafirleri bir az tınım alıp andan keyin koluna kirgen mesele bilen Abdullah ibn Mas'ud'u urup çekelerin jarıp jıgıtıp koydu. Al akırın dostların janına kelgende uşunu görmöksün. Biz uşunday bolorundu bilgenmiz desse Abdullah ibn Mas'ud korkup jatıp kalbastan, kayra taymanbastan orundan turup kalasaňar çekemden ağıp jatkan kandy arçybay turup dağı kirip ulanysyn dağı uguzup berem dedi. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağı jetişet. Alar korkkon jana jek görgen nerseni uguzup büttün jetişet dep razı boluşkan. Abdullah ibn Mas'ud ömrünün ayağında Hazrat Osman'ın doğrunda yaşap kaldı. Tağırağı Hazret Osman'ın halifaçılık doğrunda yaşadı. Bir güne al ölüm töşögünde katı uğrup jatıp kaldı. Hazret Osman Abdullah bin Mas'ud'dan qabar alğan kelip janına oturup çekesin qarmap "Ma tashtaki? Emneden arızdanasız? Emnege jetişpey kaldınız? Öküngönüňiz emne? Emneni jana kimdin üstünden arızdanas dediler. Günölerim jönünde arızdangım gelip atat. Günöm köpte uylady. Süýükli bir tugan. Paýgambardyň maktoosuna arzıgan, Kur'an'da jary okugan, Kur'an ilimin jetip bilgen insan günölerim köp arızdanam dep uylay turgan bolsa, anda menen siz külkünü unutup koysok jaraşa beret bizge. Abdullah ibn Mas'ud oşenti ontup jatkanda Hazrat Osman sorady. Günöňizden arızdanat ekensiz, makul. Tabitiňiz emneni tartyp atat, tamaktan, jemek içmekten emne tabitiňiz bar dese, rahmet Rabbi, Rabbimdin mirimin tilep atat tabitim dedi. Sagındı dep atat karagıla. Bizim tabit orup jatsak dagı suusunduka, telefongo, tamaka, uykuga jana başkaga. Hazrat Osman Abdullah ibn Mas'ud'a köp yıllardan beri baş tartıp albay koygan aylığınıza kol koyup çeçim çıkarıp berdirүүsün buyruk çıkarayın. Alasbı dediler. Alaytdı. Aylığa muhtaçlığım yok. Akçaga muhtaçlığım yok. Hazrat Osman aytып atat. Gözüňiz jumulup ketse, artыңızda kalgan kızlarınızga balkim jemek içmek tamagına gereke jarap kalar dese,
Abdullah ibn Mas'ud, ey müminlerden amiri halifası, kızlarımdı kedeyçilik, kembagalçılık kıynap koyar dep korkup atasızbı? Men alarga bir süreni üretip koygam. Men anı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqan, Peygamberimiz aytkan, kim jatarda, tünü jatarda Vakia suresini bir eleceli okup jatsa, Allah anın gözün qaatçılık, açqaçılık, kedeyçilik, kembagalçılık men hiç kaçan kapalantıp kaygırtpayt degen. Sizdin bire turgan aylığınızga men da kızlarım da muhtaç emes. Alar bir gança жылдан beri Vakia suresini okup kele jatat. Alar kedey bolboyt dep, oşol tünü Allah'tın buyruğu menen tili zikir kılgan abalda sözlerin en mıksı olgun Kur'an'da okup atıp Allah'ın aldına sapar tartıp ketdi. Abdullah ibn Mas'ud'du, jalpı körörmandar bizge çeyinki musulmandarın, bizdin doğrudağı, bizden keyinki musulmandarın atınan jakşı sıylıktar menen sıylasın.